Ka Meghalaya hakasingi balang kalayo ya kakubar ka babaha hadian baki prangut kibelayo ya uknyang coronavirus dangshen kilayo ya kajengkon. Habapin banaya kani usembut menteri rangba kajela uba prestun tensong ulaya tu baya katai kajengkon jongki lapenti kena hadian baka result kabami nakabates yaki hakani kasingi kilong negatif kabamut bau uknyang ulayam. Wala kata uang pat bakumba dei karukom bat katkum ki kendon ki hap bentes biang sasisen hadin ka apsau kunta ban pentikena bagi te prangut kendon show ya ute uknyang kates hadu menegasngi kaba ngila shim bat ngila pa siapo kajakates kilong si hajar lais pa kendai peunyo ngut si hajar lais pa kendai peunyo ngut nangta kin number ka result ka bengiyo ka belong negatif si hajar ars pa pra prangut nangta ka number of ka number ka bengidang up ka result ka bengidang up na kini kalong kendai peunyo teli kendai peunyo ngut ka result ka bengidang up hadin bengiat pada iki positif ka balong cutway aktif but iway ilayah kabaat kabangakwa ban pentip sisuang ne kabas ngutenat kalong ban pentip akan digapor ba menin nilasim ya ka sampel ya kini ki positive cases kidon cutway ngut tenrei ke ba menin kasngi namar ka kasngi ka ban kut kalong khat sausngi te menin janmet lasim ya ka sampel jongki prangut na kitu ke bayo yaune kunyang jingpang prangut kabamut lain no kitu ki laingut namar kitu kampat kut koto ka khat sausngi te ka banga smutenat ban pentip akmat jongki pajba jongke jela borok akan kasngi kalong ba ya result layo bat barok prangut menta kilong negatif barok prangut kilong negatif tehnrei yakataru empat kut namar kat kum ka protokol kalong ba nadu ka WHO nadu ka Ministry of Health nidayo menne yakan ke report ka lalong negatif tehnrei hadin ar phosau kenta ngin simbiang ka sampel sasisin pat yakine bro prangut lasai kasngi kabamut lasai kasngi ngin sa chimbiang ka sampel ban reconfirm susu ba kilong negatif bat hadin jom kata nakalian ka sarkar kan sa declare sendan ba uni uknyang jingpang ulayap kabamut kum bakalong menta ulayap hakini ki pramut tenrei ka protokol ni hapan le bat kata ka protokol kalong ba ni hap ban sim arsen na kabenta kitu kibayo ya ka positive case ni haban sim arsen bat hadin jong kata ngin sapen bena ngin sapoi biang sapi na kabenda ba pin pena syaki pajba nong song snong jong kejela megala jongi barok kawai